Siyabonga Jehova, ishabelana. Siyabonga Somandla impilo. Siyabonga uNkulunkulu namandla wonke isizwe kwaba kuhle. Lapho kulena ndawo uNkulunkulu engcwele Somandla ukusendela indaba yakho. Ngakho Somandla Jehova njengoba wena maphi awagcwalise okulungile phela kuwe awagcwalise idunya likaJesu Kristu waseNazaretha kaNkulunkulu engcwele bantu bakho Somandla ubambise igaba lelimnandi Somandla kaNkulunkulu engcwele khuluma Jehova indaba hamba nathi kulolu hambo lesithethe hamba nathi Jehova uNkulunkulu engcwele kulesi sigaba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha vula indlela zethu uvule izithuko uNkulunkulu engcwele namanje kuseni dala phakathi kwethu inhliziyo lehlanzekile qinisa moya wakho longcwele phakathi kithi Jehova buso bakho abusibheke njalo ungasuki kithi uNkulunkulu engcwele moya wakho longcwele awuhlale kithi Jehova ungamandla ethu uyisiphephelo sethu ulilanga lethu ukukhanya kwethu uNkulunkulu engcwele uyisihlangu sethu uyisisekelo sethu uNkulunkulu engcwele sithembe wena ulithemba lethu uNkulunkulu wenu kaIsrayeli uNkulunkulu wenu yethu Somandla iba nathi lesikhathi amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ithetha. Jesus. Fuza lifune bonke basabane egameni likaJesu. Jesus. Matthew chapter number 11 verse number 28 to 29 and 30. Matthew chapter number 11 28 to 29 and 30. So basishumela ngalo namuhla egameni likaJesu. Wotani kimi nina nonke lenikhathele nalenisindwa yimithwalo ngidaliphumuka. Wotani kimi nina nonke lenikhathele nalenisindwa yimithwalo ngidaliphumuka. Wotani kimi nina nonke lenikhathele Jesus. nalenisindwa yimithwalo ngidaliphumuka. Wotani kimi nina nonke lenikhathele nalenisindwa yimithwalo ngidaliphumuka. Wotani kimi nina nonke lenikhathele Jesus. nalenisindwa yimithwalo ngidaliphumuka. Wotani kimi nina nonke lenikhathele nalenisindwa yimithwalo ngidaliphumuka. Ikhona inkosi namhlanje igama layo uJesu Kristu waseNazaretha uthi ake sinimeme e-youth center uthi izani kimi nina nonke lenikhathele. Uyababona labanye ubabona bahamba bayongena etinyangeni bakhokhoba sizathu ukuthi bakhathele bafuna impilo. Labanye ubasuka lana bayaphuma eMozambique naseMalawi bathi bazama impilo kodwa namhlanje Jesu uthi ake nize kimi nina nonke lenikhathele. Bakhathele bantu khona inkosi yasezulwini izani kimi nina nonke sizononetela youth center khona inkosi yasezulwini igama layo kuJesu Kristu waseNazaretha umbusi wababusi
bakhathele bantu, bakhathele bantu. Kodwa-ke namhlanje sitomemethele youth center kuthi noma ngabe senikhathele kangakanani, ikhona inkosi yasezulwini enguJesu Kristu iyabalamulela nalaba labathwasa. Namhlanje bayanakulelwa, izulu namhlanje ingashiswa egameni likaJesu. Nezindumba ziyazinika ngeligama laJesu. Uthi-ake nize kimi nina nonke nenisithwalo, siyamemethela e-youth center kuthi khona inkosi, ikhona inkosi, ikhona inkosi, ikhona inkosi. Hey! Ikhona inkosi, ikhona inkosi. Ikhona yakuJesu, ikhona yakuJesu. Yaminyaka ziyasabalala. Lapheki siyamemethela kuthi siyalapheka ngale nkosi nalawula kuthiwa kulungi. Siyamemeza namhlanje akuseni kuthi konke kuyalunga. Jesus, hallelujah. Sisho njalo nalamhla kuthi khona inkosi lalamlela nabo, ikhona inkosi lethula namthwalo eminyaka, ikhona inkosi lalaphatha imfola zingapheli, ikhona inkosi lalamhlaseli nayo sata sithathe khona khona Jesu, inkosi langabalelani baqala asikhodani kimi nina nonke lesithwabo nanlesigophele iyaniphumula nayo inkosi lanamhlaseli, inkosi langabalelani baqala, inkosi lanaphula, inkosi lanaphula. Ukula kweminyaka labangaboni, labangahambi, labagulanga. Inkosi yamahlulwa lutho, inkosi lethwala nabo, inkosi lefuna mithwalo bese yamthwalela. Jesu kamala, inkosi lasandalelwa yona, inkosi lenganakaba nentwana zakho, ithi buyanada noma tibofu njengengazi, uyatihlanza, ibemhlophe njengelikho, ibemhlophe njengeboya bethu. Wotani Jesu kamala, inkosi lengabalelani baqala, lengasho ukuthi intolo wendeni, lengasho ukuthi heyi liningi kakhulu, uthi buyanadodonga uletha kugula konke kuye, uletha kuhlupheka kuye, uletha insizi kuye. Inkosi lengakhathali, inkosi lengasivaleli baqala, siyanoma nasekuseni, sinimemele ekhaya, sinimemele kuJesu. Ema lingakuhluli lithuba ekhaya la ukhona, singathi khona inkosi ekufaka emhlabeni.
ibuse ezulwini, ibuse ngaphansi kolwandle, ibuse emathunjini emhlaba. UJesu igama lakho. Jesus. Holy Ghost, uthi makabhala Solomoni athi igama lale Nkosi liyinqaba leqinile lamalungile. Jesus. Galatia chapter number 5 verse number 1. Kristu wasikhulula ukuthi sihlale sikhululekile. Manini ke niqine ningaphinzi niboshelwe ejokweni lobugcina. Hayi nanamuhla ekseni sizomelela nje into leyodwa ukuthi nangu Jesu lokhululako. Sizomelela into eyodwa ukuthi nangu Jesu lokhululako. Ufike ensizweni loJesu uthi walena seyinathe kakhulu, afika lethi inkululeko. Ufike ensizweni loJesu uthi walona usupheme kakhulu, afika lethi inkululeko. Ufika kusesi alethi inkululeko, afika kubhuti alethi inkululeko, afika kubabe alethi inkululeko. Nangu Jesu lokhululana. Jesu lokhululana. Jesu uyakhululana. Jesu edodeni lakho angasakhulula nawe. Nkosi yami ejokweni lobugcina angasakhulula nawe. Jesus mhlawumbe ukhona uhlushwa kugula, sizomemetela into eyodwa ukuthi igolide nesiliva, mafutha nemati asinawo, boyila nanani asinako. Jesu
Ngifuna ukubatshela ukuthi laba ngaboni Isasa nado yasukuma Nangu Jesu Nangu Jesu Nkosi yami Nangu Jesu Yokusiza ngani Ukususisa lonke Usulahlekele ukuphila kwakho Yobe Nkosi yami Yokusiza ngani Ukuba nendaba yonke yasemhlabeni Basulahlekele ukuphila kwakho Nangu Jesu Nangu Jesu Nangu Jesu Nangu Jesu Lesinti sakho Kakhulu lakho Longajajabi Longabalende macala akho Nangu Jesu Jesus Wasani kuya nine nonke Lokhathele belemsitwa Uya kukhulula Jesu Wasani kuya nine nonke Lokhathele belemsitwa Uya kunipha amandla amasha Wasani kuya nine nonke Lekuhluswa amathakathi Wasani kuya nine nonke Lekuhluswa kugula Come to Jesus. Somalia uthiwa sawona nakhakanani kodwa siyamemeza namhlanje ukufuna nabona wakho khona banda isandla siyamemeza khameni likaJesu Jesus Egameni likaJesu Kristu kule ndzawo lesikuyo yase-Center. Amen. Mayeleka kumgqibelo namhla ekuseni. Sinetimo letiningi letihlukahlukene. Namulomunye ulele phansi uyagula. Umunye njalo khathatekile ngasemcondweni. Kuningi lokuvelako lokhu bese kudida ingqondo kube ngathi impilo ayihambi kahle. Sesiphile esikhatsini lapho impilo ihlangahlangene kakhulu la eSouth Africa. Manje sithanda kuthatha leli thuba namhlanje kuseni kusashunyayeliwe kusafunziwe leli verse elifunziwe kwekuthi wotani nina nonke lonomileyo nalemisinzwako nite ithi Nkosi Jesu wotani kimi ngitakunipumuta ngoba kukhona kwekuthi uhambe kodwa ube unemithwalo leminingi emahlombe akho. Uzamile kuhamba uye kuma psychologist, uzamile kuhamba uye etinyangeni
mhlambe nakubaprofethi besewuzamile selokhu lo mthwalo unzima emahlombe akho. Esithandza kusho namhla ekuseni kwekuthi ikhona inkosi lekhona kwekuthi uthwale lo mthwalo ikwethuse wona. Ayiwaqambi manga inkosi lesite ngaye ekuseni uma ithi buya kimi ngitokuthwalela umthwalo wakho, isuke iqinisile kwekuthi ngitokuthwalela lo mthwalo wakho. Sohamba bese ubamba lula. Namhlanje ekuseni besithandza kumemeta kwekuthi nayi inkosi emakhosi lenemandla ukukuthulela umthwalo wakho. Nayi inkosi emakhosi lekhona kwekuthi kulethele kuphila. Abantwana baka-Israyeli endleleni basele bambuka bahamba naye baphilisa eluka kugula kwabo. Bavakala bathi uJehova Rafa ngoba nekugula kwabo uyabaphilisa. Kuyabemeta namhlanje ekuseni eyithetha nayi inkosi yamakhosi, ungumdali, nangu lophakeme kakhulu. Ungakwethula umthwalo wakho, i-depression uyayisusa Jesu. Namhlanje ekuseni Jesus esithandza kumemekela ithenta kwekuthi nayi inkosi eletha kuphila. Nayi inkosi ethusana umthwalo. uJesu siyamemenda kulogula-ke ekhaya. uJesu ake kwendeka lenye ilanga lisilindi laNkulunkulu owesifazane lobeka ngumfelokati. Number 1 ungumfelokati. Number 2 unembodana leyodwa. Lisilindi laNkulunkulu kwendeka yafa le mbodana. Wayithatha wahamba nayo aye kuyoyingcwaba akhala ahlukubetekile enhlitiyweni yakhe. Wahlangana naJesu basaya emgcwabeni. Bafundi baJesu bathi imbodana yakhe lenokukuphela kwayo ngiyo yodwa besekasele nayo. Shem kulo wesifazane. Inkosi yamakhosi yabeka isandla sayo kulesidumbu lebesifile, yabeka yaletha kuphila. Kungenela bese kugulela kufa. Sifuna kusho namhlanje ekuseni kwekuthi nangu uJesu, nangu uJesu nowavimba, nangu uJesu nowavimba kufa, nangu uJesu eyisenta siyamemendela ekuseni. Siyamemendela ekuseni. Nayi inkosi yamakhosi.